Traganje za dokumentima o Miroslavljevom jevanđelju tokom beznađa Miloševićeve ere. Snimanje originala uz sve dozvole Narodnog muzeja. Znam da su dobili odobrenje od tadašnjeg direktora Jefte Jeftovića. Sukobi sa najvišim državnim institucijama. Skrivanje snimljenih slajdova i odlazak u Južnoafričku republiku. Šverc gotove knjige u Srbiju nakon 2 godine egzila. Carinska služba je oduzela primerak. Odveli su me kod inspektora Karlejuše. Ja sam imao zadatak da sa njim obavim vrlo jedan neprijatan razgovor. Ukoliko nastavite rad na faksimilu, firma će vam biti zatvorena, a vi možete da se selite iz zemlje. Moram da naglasim da je nalog za privođenje stigao gotovo od najvišeg nivoa preko tadašnjeg ministra kulture.